Pay your respects. Hakurikiyeho Perezida wa Ibuka Bwana Philbert Gakwenzire na Presidente w'umuryango wa Vega Madame Immaculée Kayitesi. Twabasaba kwigira imbere mu kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. We will now observe a moment of silence. Murakoze kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, mutwemerere twerekeze ku gicaniro cy'urumuri rutazima. We will now proceed to the flame of remembrance. Perezida wa Repubulika na Madame, uru rumuri mugiye kuducanira uyu munsi ni ikimenyetso cy'ubutwari bw'Abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 31 ishize tuva mu mwijima wa Jenoside tugana imbere heza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, mwakwigira imbere mukaducanira urumuri rutazima. Urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, uru rumuri muducaniye ruzamara iminsi 100 hano ku rwibutso. Gahunda z'igikorwa cy'uyu munsi zigiye gukomereza ahateganyijwe.